Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҟны игаз аиааира хынҩыжәаа шықәса ахыҵра амш аҽны Аҟәа идырма асолдаҭ ибаҟа аҿаԥхьа Аԥснытә Уахьчара аминистрреи амчратәи азинхьчаратәи аусбарҭақәеи ареспубликаҿы иҟоу Урыстәылатәи абжьбатәи ар рбазеи аҳәаахьчаҩцәеи ар рпарад мҩаԥыргоит. Аԥсны иаҳа-иаҳа рхыԥхьаӡара маҷхоит аибашьра ду аветеранцәа. Убас шакәугьы аныҳәа азгәарҭоит аиааира аҵакы инақәыршәаны. Иара иахәҭакуп, иагьарԥшӡоит ар рпарад. Убри азоуп уи акоманда ҟаҵаҩы аҭлыхьчара министр актәи ихаҭыԥуаҩ Беслан Ҵәыџьба аруаа реилауҳәашьеи ршьаҿеи қәшәашьеи ҷыдала дзахылаԥшуа. Идырма солдаҭ ибаҟа аҿаԥхьа аныҳәа аҽнаиасра раҭәашьаха итиреируа асолдаҭцәеи, апрапорщикцәеи, афицарцәеи, аинралцәеи. Ар рпарад иалахәу азыхиоуп аныҳәа аҽны агәалаҟазаара ашьҭыхра. Амзааба рзы аруаа дыргәаладыршәеит Аԥснытә Уахьчара актәи аминистр аинрал Владимир Аршба. Иара уи аҽны ауп даниз. Анышәҭахь амаду аҳаҭгәын аҟны ашәҭқәа шьҭарҵеит Аҭлыхьчара аминистрра анапхгара. Владимир Аршба иԥсҭазаара далҵит хәышықәса раԥхьа. Аиааира ду хынҩыжәаа шықәса ахыҵра иазкны Аԥснытә Уахьчара аминистрраҿы аилатәара мҩаԥысит. Аветеранцәеи аруааи дрыдныҳәало аминистр Владимир Ануа иазгәеиҭеит аибашьраан иҭахаз хашҭра шрықәым, дара иааргаз аҭынчра аиқәырхара шаҭаху. Уҩыза агәаҟра ҳажәларгьы ихьынҵанаӡааӡои, адунеи ахьынҵанаӡааӡои ҩыза анцәа иаумҵан, зегьы ишәатәышьшьоит иҭаҿызнык. Аруаа реилатәарахь аветеранцәа аӡәгьы анеира илымшаӡеит. Дара рыхьӡала ицәажәаз аибашьра иаџьеи рветеранцәа Аԥснытә ирхеилак аиҳаб ихаҭыԥуаҩ Закан Нанба иҳәеит, Украина анапхгара рхы мҩаԥгашьа иахҟьаны адунеи алахьынҵа ашәарҭа ишҭагылоу. Ишәыдсныҳәалар сҭахуп аиааира дуӡӡа. Шәарҭ реитәу иахаану шәҟәуп. Ҳара ҳаибашьра аиааира анаҳгаз заҟа гәырӷьара ҳзаанагаз, заҟа ҳашьҭнахи, заҟа ҳхы ҳҩахаратә ҳҟанаҵеи ҳиааира. Ари аибашьра уаҵәзымш азгәаҳҭо, ари ҳаибашьрагьы еиԥшӡамызт. Ари адунеи жәлар зегьы иаҿагыланы иабашьуан асовет мчра. Иахьатәи ҳазҭагылоу аҩызаҵәҟьа ыҟан хынҩажәаа шықәса раԥхьа. Иахьа Украина иҟоу жәбоит. Аныҳәа аҳаҭыразы аминистр идҵалаз дшалзкааз афицарцәа иранашьан адыргақәеи амедалқәеи. Аԥснытәи аказақцәа ратаман Вадим Мироненко, аминистр Владимир Ануеи, актәи ихаҭыԥуаҩ Беслан Ҵәыџьбеи иранеишьеит иаргьхьтәы џьарқәа Урыстәыла иадгылан Аԥснытәи Донбас еибашьуа ирзыҟарҵо адгылареи ацхыраареи рзы. Аиааира амшныҳәа иазкыз аруаа реилатәара хыркәшан аконцерт ала. Даурин Аԥшьба, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.